Kublai pi baro kanigiri gitu dashe MEGHALAYA ba ibteng sabhai pi baro sha katup kubor meta ka janmiet shon pashki kubor bebnai pechwai ki mat pakongsan Penlong ka hima sorai ka jingna niam thang sim ka bakra hadin pon post number ai kublai ka du yo pa em freelancing sim ka hima sorai Pendam usimbot menteri rapat kejelah ubah presiden Sonia kejengki dengan terok bat ong ba kejengki dalam Kang ki samla puli ke skul ba nehu ke administration block halor kejengki penon kejengelang executive council Kathong ba kemat jok sorka kalau halor kali kemudian kita sun datang pentiu ke Mushlong orang sebut menteri rampak kejelah ubah senang langkah Batkin mau buram kejelah asam yang Dr. Bhupen Hazarika hakelingku sni yap ba khatsau kejong uha kepada ki hajar rut larwa di jiwa asmis manu jwe manuhor babe hakeling kejelah Mentang ini kami yaki kubor bapnya hakejelah Ki nong shong shnong jong kahima sora menta kasi klasaki kejing lek niam bakrau belatip kum kejing thang sim haswa ban thang don burom ya upa im freelancing sim ha kajaka blakre kerpang ha kepep thang sim kebedan ha keshnong pom somen kum ban spen ken mau upa im freelancing ulaklat no nagani kepertai kalai puai terik risau Kini kejing lek niam kalalong ha kerukom ke bakrau bat isong kun kat kum kiriti dustur jong Khasi nadu kipor hindai hintai Bat la penya ikejing lek niam dos iem badang syajit thamai upa iem marrem dors iem. Hakani kesngi la saki kejing wan ngolem na ki babun ki kenrem ki lendan beki no yalam beper na keleng ke jela haringkat bat ki khun ki hajar jong kahima. Rusian ukme menmai dan hakan keslaputai yang bentar ba la bencet nakagol kabay meeting mensisyar ya kay hima bakraw rengkap menteri bakraw bertulun ya kong sisyar kabay baik kirin belum ding mama paspor mesin berkepicing long lui kata kalau ba dapat poin mana pokis sim la dari ubarin la dari bakraw Bahe, tang ketahui kalau baik, im jumpa ban susi. Tang ketahui kalau baik, im jumpa susi. Jano yang ipenhun mesin. Imama, iba indan cu nang selapatai. Akhlak, nah kalau pipri. Sembut menteri rampak kejelau ba person dan song menta kasi ulapan ram jori kinong nyak trok ki berang peteng ki jeng ki wat hadiam belapan long ya ka jeng kren bun sin ba ki bor badik mi ulo ong ba ka jeng pen kenria ka jeng ki na giant hills sha Khasi hills kalong ka bom shong nong rim bat ka bom don kam bat ula banjur ba ka sarkar ka plie ka jeng khang ban wan ya kren Hinin kesni ki pulit ki la bom da ki dieng hamau ringkeneng ban pen pra ye kinong nyak trok ki ba ye ki bedawa ne ki company pen mi do bilat ban ai ka dor kit kat kum ka dor bala bu da ka sarkar jela That agitation made by these people I personally feel because see a series of meetings were held in the level of the Deputy Commissioner, in the level of the SP. And I think they have already discussed everything about those issues. But I don't know what happened to these people. They're still going on. And then they shifted from Genty Hills to Khasi Hills. So you see, this kind of thing should not happen. I don't know what are the issues. Because the government is always open, the door is open. So they should not disrupt. And I would request them, don't go in this form of agitation. If you want the government's door is open, we can meet anytime. Okay? So
Ki samla puli jong ka school ba North Eastern Hill University apok kalama jong ka Nehu Students Union lani ka Nehu su bat ka Khasi Students Union Nehu unit. Kila penlong ya ka jengi ki hinen ka janmi dak bakhang lenti ka administrative block jong ka university. Kani ka jengi ki ka long ban persha ka jengi lang jong ka executive council ka betmu ban penlong da vice chancellor Professor Prabha Shankar Shukla hanong ba Delhi ka khatsau tri unai wiang. Kani ka jeng ki ka long halor ka jeng keno baki bor ba penyat kimla ban ai ka jubab ka pen hun halor ka jeng dawa jong kisam la pule. Nakalian ka Nehusu pat kumjur nakalian ka KSU Nehu unit. Tingi ni persya ya ka jengle jong visi. Peringat du ma menen ni yo ka letter kata ka notification ka ba un penyat ya ka meeting hati hadeli ka bi dai bat ka IC meeting. Tena kaliang ka jongi kan Nehusu ni persya ya ka jengle ka jongu. Ni ko bakin cancel ya ka meeting. Nomor ba kum ka jingkular jong ka ministry yang imo ba kinum pelong show ka meeting hadin jong ka to live photorik ne basan acar tusan. Te kalong kum ka betrayal yang iru bat nakaliang ka Nehusu jur nakaliang ka KSU ni persya ya kane bat pi yang ne bangila khang talar baru i kamera kana baga file kana move sono bat ni persya jur ba kane ka jingle ejoki bang nakaliang ka student union ni baru kawai ka KSU bat ka Nehusu ngimla ban pedang ya kane bat in persya ya kane bat Usimbut Menteri Rangpak ke Jelau bakmi ru ikatna transport loong bak sorkar jela kadang penlong ke jing ya keren pat ki kenhon beper bene keren penbet halor ke jing temu ban wan ra ke linti rel shaka jela uba dhar loong ba ke jing poi jong ke linti rel shaka jela kan kentiu ka yo ka kwat jong ke jela kan pensuk ya ke lek kawan kan penyar ye ki kam khai pateng pat kan kentiu ru ya ki kam jngok kai Henry uloong ba shwa banya chakmat don kam ban yo ke jing menjur lang jong ki babun Pat hakabay day pat kikat lingsun uloong ba ka sorkar kadang penkrep ban penyar ban penhe ikakat lingsun kepadon ha umroy bat ha baljek kenang baki lingsun ke bahe ru ke la ban her na kini kikat lingsun uba dhar ubalong ru u he jong ke tanat ki kampen roy soru ulai tho ba kadon ka jing tmu ban penkenria no iki office tri kam bapau ke sorkar shaniu shlong ha kini ki san lani rius nem ki ban sawan kenang ba onla ban weng ya ke jing khap nya ha kanong ba ban kentiu lang ya ke yo ka kot ha baro ki jakasor Discussing with this last one, we had a meeting. We informed the AIR, the airport authority, to come for joint inspection to identify the additional land for the expansion. So we are yet to receive a date from them. But yes, it is not a concrete one because we are yet to dialogue with the other stakeholders. So as of now, when we see that all the stakeholders will be on board, we will have another one more concretely. So as of now, we are giving awareness. We are discussing with the stakeholders slowly. So it will take little time, it's not so easy. Why I should say tomorrow will happen? It will take some time because we need to make our people discuss and share the ideas with them and make them awareness. And unless and until everybody is on board, it's not so easy with the state government to do such a big project. Because of traffic congestion, and that is why government is coming up with more and more new parking. Point number one. And point number two, you have seen by your own eyes also, everything has been prepared to move to the new townships. So I think maybe within 5 to 6 years, I think the new township should be in place. And most of the old offices will move towards that side. And automatically, traffic will be less. Ka Giant Hills Autonomous District Council kadang penlong ka jing tokit halor ka jing shaklon ye ki jaka klau ka council ha ka shnong sat sama bat hat menri usi emo ba thambor shiwat ulale benjurep kendit hnen kasngi ha ka baula lap babun ki jaka ka council kila shaklon kinong shong shnong kila kamba kila yo ya ki kot IY banti ki marpo khndo na ka sarkar Assam kabla penlong ka council ban pha wan ra ki kot kisla ban penshisha halor ka ni ka jingkam ka jongki Labo ban pelong ya ke jengelang ban kemi bnia iki kot kislah office trik kam jaka council ha ka shipau trik unai wieng Kani ki jinglong bat ki jing jia kha ha ki thau yong ka council rap bun sin kham tam ha ki thau go man bordar bal ugasam meu su nyau le ne mem potiau ki bruki wat nin na dang kali na skatri ang man
halor de tipi gani ka thao to hap po ka map yong I ka council ile dai pi lani le pi gani klem yo NOC pi na ka district council klem pan pi to ang pathan wi ang che gani ta le khanang ini ma yo I au ler gani ka sarkar MEGHALAYA I ki buru ko em chipo asam ta ang me pi ya man me nong dai rim me sa hap klam siao I sa hap klam yo desa tani benta kate ta nagliang astip komiti nin de baji wa kanodo o asmen wan wo to manager wo tunggi na chinong ta de bai nin wo khut biangki haka chipatri yong ni buna yo wan ra gi ya ki kot ki sla ki yong ki go kelim gi wo to wo ngi ngani ka thau man go yong I ga chinong sa semana Ka Opposite Deputy Commissioner East Giant Hills Kelasam Kila Jenga Rapapok Chief Minister Youth Development Scheme 8,000 Haklirian. Hakani ka program laidon lang ka MLE ka Kong Santa Mary Shila ka Kelasam ki Jenga Rap Pisage ki samla na ka bentaban kintiu ki sap ki jongki haki kamele kai ki kam sengjam but ki kam shnong kam thau. Kinong yo jingmentoy na kaleng ka district kilayo ki shiti menjur. Shibenta jong kajing persang badangya cakmat jong sorkar MEGHALAYA ban pen kubor ki samla ban pen penslur ya kajing la ban shanya haladie. Jadi miskin Iraq Palma kami entrepreneurs di business di society Iraq di society di community di orang yang dia bercan awal orang yang security itu tak cukup sorkar itu dah di dapat ipi wa siyo ha ne ka mo ne ka fan mo yo pi hatta no ko mo so ko ba ni tin fail mo tin on ba tin the man no power na ko chu pi ta never give up always keep on trying because we are always here to help you to guide you and you to be account ni hanga ne district ni ya government ni perchan ya na ni ba ba kam na ni you don't let you ya point to the engineer am bakra you Kajing lebha kabansakan mau ha kaba ubai rangba belatip kerteng kum uba MG Karshan Lor ubade unong sok snong ka Saiden ula aiz ngobha ya ka ye babu jakasum ka bedang shute themai shari boy Presbyterian Synod Children's Home ha ka snong mausentai ha gani ka jingple gani ka yeng laidon lang uba Karshan Lor bat ki bhayem bahasem ki jong u ha ringkat kinong ilam na ka balang bat ki riu kraw ha gani ka juk kasngi Kasi not kelap liru ya ke yang office terekam bertemai jong kini ke jakari kun swet kenang benbensuk ya ke jeng terekam. Ngamla akan dapat pau ke sungu ya ubelai mo mo ang na pasdang ya ke jeng lenti ke jong ai jeng lam lenti ke jong belai hapadang ke lenti ke bakhorok khoram hapadang jeng jeng hapadang jeng tenju hapadang jeng ile ke bubun ke jeng em nang bagsan totally ke senam Andai abang apaidin bang apej ya ke yang kasem ki khon ki ti ka kamai ka ji ka jing don jing em namla akan dapat pau jing sungu ya boleh pada mo perkhat pat ya ke ke bang lale ka ni si ke pamta ngasngu ba ka dia ka dor em ba ki jing ku ka boleh ai ya ke jing em ke jang ba ke yang kasem dengan ngit skam ba boleh un pedang ya ki kam ki barit lagi long ki kam ki barit ngit skam ba boleh usu tu pada ke jing ba siapa ke jang Minta ini paswa sakini ki jingpen bena. जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री Mentang ini kami biang ya ki kubor ke bedangsa. La penlong ya ke program ai jeng hikai kumnuban kapsnu habo ke skills MEGHALAYA haba do hol am berpida petong ben kubor bat bli la bli lenti ki ku samla ban sengkam sengjam bat ban yeng la ki jeng ki kejat. Ya kini ke program la baiting kada ke MEGHALAYA State Skill Development Society balapania cakmat lengba ke jeng snok tilang bat ka M Paul's Hair and Beauty Studio. Hakani ke program la ajeng hikai ki samla
kum no ban pendon kam de ki tiar kitar ki bakat kum ka juk ka betma he ki kam khapshno de ki nong ai jing hi kai ki bla tebin bat ki bla champang Hakatain riboy lasami ki jingbam batay med shakinong pang tuberculosis ha Bernihat Primary Health Center lingba ka scheme Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan ka District Tuberculosis Office da ka jingkershan lang jung Deputy Commissioner Abhilash Baranwal ki lasami ki jingbam shaki sau punyaw ngut kinong pang TB ki bedang syak sumar hakani ka jaka ya kini ki jingbam la ai sobhada ki company HPCL BPCL IOCL berkitrai ke wine store kenang ban yarap ye kinong pang bakini okloi ke jingkot jingkia kini kedai ke wat ke baar belasam ki jingba batay med da ki bor penya district kenang ban yarap ya ki bayo ke jingpang TB bat ya ke imlang kesalang ka office jong district sports officer rengkat bak jing trelang bat ka office deputy commissioner East Giant Hills district kilapan long ke district level chief minister youth engagement program arhajar arpusan hadikia West Community Hall haka sau bat santering unai wing haka ni ke program ba arski la sakhi ya ka jajing ko beper ke bakan topik ke quiz ke jing ko airong bat tho ke jing thu ban tho jing thu khana ke jing rai tin rai ke jing shat tin rai ba ke jing kop tan tin lai hakani ke program lawan benishim bentar ki khana school na ki khat south league school na ke lengka district ya ka jing rakhe ka road safety week arhajar arpusan lapan long nadu ka sau haduk kan riu terik menta unai wing da ka office district transport officer East Giant Hills district haringkat ke jing trelang bat ki bor penya district halor kapang sadak suraksha jivan raksha kumshi benta jong kani ke program lapan long ye ka free eye screening camp da ka national program for control of blindness and visual impairment East Giant Hills hadikya service station Nakalyang kinong ay jing kren kila banjur baka jing yo I kabasay kalong kabakong san bahan nagbenta ka jing skan ki surok bak kilapan ken mau baka jing kot jing kia kalong kabadon kambha banyo ka license nya kali kila benrap ru baka jing pet benia ay ka kot ka kia man kapor kalong kabakong san namar ka jing bam yo ibha ki khmat kala ban wanra ya ki jing ja ya takku kali Mentang ni pai shaki kubor na kathanj tela mingi. Ken mau burom ke jela Assam ya unong ruai bapau nam u Dr. Bhupen Hazarika haklengku singyap ba khat sau ke jong u. Ha ka badaki hajar ngut ki samla pulip ki nong ruai ki la ruai ke jing ruai asmis ke bapau ke jong u ka manuhi manohar babe. Ya ke program bahek do lapan long Hazarikas Memorial ha Jaluk Bari ha ka ba menteri rang ba ka Sam u Dr. Himanta Biswa Sarma la ai burom ya uni unong ruai bat pen bana ba un sa tho shak United Nations ban ai jing itho ya ke ni ke jing ruai kum ka jing ruai ban kintiu ke long brio man brio kum jo ha Guwahati kum ba san hajar ngut ki nong ruai kla ruai hamadan latasil kat bana kaliang ka All Assam Students Union kala penlong ke jenglej bo sentio hadi gali kuri kum kadak benkin mau burom ya uni uriu kraw ubelaju tip kum ubat of the Brahmaputra mentang ne pas ki kubor na keleng ki jaka hakari ka Parkash Gurpurap ka ba sanspa sanpun riu jong Guru Nanak Dev unong seng jong kanyam Sikh la rakhi daki riu niam hakeleng kari India bachabar kari la khai u hakasnem khat saus pa anrup kundai hanan kana sahib ka ba Lahore Guru Nanak ulapin kesan ni ka jing yarengkat ya ka jing longhok bat ka jing sakri ka long briu man briu ha Punjab ki riu nget jong kanyam si ki la rakhi ki jakale niam beper ki belapen itanat bha nakaliang menteri rangba jong ka Punjab u Bhagwat man ringkat ke kurim ke jong u ki la lej ngo ka Golden Temple ban ai jing dwai
Hakajuk kepor ke Presiden Keri ke Drupadi Murmu lembat Menteri Rangbat Duk Keri Narendra Modi kila ai kublaya barok kinong song hakani kesengi rakhi ke Guru Nanak Jayanti. जो जिम्मेवारी साडी गुरु साहब ने अपनी कृपा करके लाई है वो सानू जिम्मेवारी निभाने का बल बख्शे यही अरदास की है। और सारिया संगतां नूं मैं पूरी दुनिया च जिन्नी भी नानक लेवा संगत है मैं बहुत बहुत बधाई भी दिना। ते बहुत सारे जिहड़े श्रद्धालु ने वो ननकाना साहब गए हुए ने मत्था टेकन ते जिथे भी सरबत दा भला मंगण वाली बाणी दी गूंज पैंदी है तां मैं चाहना कि सुख शांति रहे सारी दुनिया दे। Hinden ke step Henry ungut ki break ladu no yala ka jeng em ha chuna railway station hadien bikla sha tanra hakarel kalka haura mail kat bagi dang persang ban kam sakawai pat kaliang kini ki breu ki dei ki bedang shuhyar nakarel prageraj barbadi Menteri Rangba ka UP Yogi Adityanath bat Menteri Sorka Pedeng Anupriya Patel kilapan pau ke jeng sengolem bat kilakan tu ki bor bedai pet bikin ai ke jeng rap motor syakiba mensau. Mentang ini pai syaki kubor nak keleng ke pertai. Menteri Kambari Dr. S. Jaishankar laong ba ka jing day hapdeng ke India ba Japan. Kalong ka bakongsan na ka benta ka jing shangai ha Indo-Pacific. Haba ay jing kren ka 8th India-Japan Indo-Pacific Forum in New Delhi. Dr. Jaishankar lapan pau ka jing tray lang hapdeng kini ki art li kiri. Ka bakentup halor ke AI, ke semiconductor, ki marpo kendo, ka jing penmi ka boarding ka bakhod ba ki kam hau-hau. Ula benrap bakum ka recent char pat ba. Baro art li kiri ki shim ke jingkit kli halor ke Indo-Pacific ba ke jingkren badang shen hapedeng Menteri Rangba Duk Keri Narendra Modi bat ke Menteri Rangba ke Japan ke Sani Takichi ke balapan kelanjur show ya ke jingidai hapedeng kini ki art li kiri. The India-Japan partnership must focus on leveraging our strengths, bolstering our supply chains and investing in artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, clean energy, and space. Friends, as two major democracies and maritime nations, India and Japan have a larger responsibility towards the Indo-Pacific. The Indo-Pacific Oceans Initiative, where Japan co-leads the maritime trade, transport, and connectivity pillar, has the potential to advance our contributions. At the recent East Asia Summit in Kuala Lumpur, I had the pleasure of meeting my new counterpart and old friend, Minister Motegi Toshimitsu, once again. We agreed that it was in our mutual interest to follow this up with a more detailed review in person in the near future. Uzoran Mamdani kertong jong ka Democratic ula job hak election nong mi kmat jong ka nong ba New York dak ba pelie mi kertong Shimet Andrew Kuumo. Da kini ke jing job Mamdani ula kelalong nong mi kmat Muslim baning kong jong kini ke nong ba but way na kinong yalam badang kena tam hak kini ke peteng. Tikumta ulat mu ben shimti kini ke kam hak ka shitarik kelaling kot jong snam arhajar arpun rio. Shwa ke election President ke United States Donald Trump ulak kentho yo mamdani ha rinsan social media da kabai kerteng ye u ko kertong communist but ulam maham ru ba kajing ai pisa jo sorkar pedeng ya kenomba New York kelak benduna la de jet yo mamdani. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns.
These are not hands that have been allowed to hold power. Ha Philippines, Rio Punriungut Gibriu Klayap Nakajungwan ng shop ka Eryong kan Maggie kablatip kum katino kablakata ajur ha kategori ha kabadagi spa hajar ngut Gibriu klahapan kinriak no na katega jaka. Kani ke Eryong kelas dang banling shop nin ke sngi ha kabaga jingjur jong kal air kala tamye ka spa lai po kilometer ha ka shikinta. Kejaka bersak tak jur kedai ke Sibu. Hakaba sau pendai ngut ki briu kelayap na kedau kejing tua kendo buat kejing shlei Kibor bedi kemi kidang everything ban ai jeng rap ban pelat emi ki pat ba hadin kejing wan ling shop jongkal air ke bejur mentau snem. Nentang ne pa lekai. Hadian baka kinhun yelek ka cricket ki kinthei ke India kla job ke South Africa ka ICC kla jit ke Smriti Mandhana Jemima Rodrigues baka Dipti Sharma ha ka team of the tournament ka vice captain ke Smriti Mandhana kla yo South Park lai pusau ron ha ka average ka ba san pusau point arsan ka bakin thup ke jing yo shi spa persai ke New Zealand ke Jemima Rodrigues kala yo ar spa kenai pu aran belati chi spa ar punyo ran klem da sha rem ha ka semi final persha ke Australia ke Dipti Sharma ke yo ra ya kanam play of the tournament ba kala kur ar pu ar li ki wicket but kamai ar spa khatsan ran ha kani ke limpung ke bla pelong sindon ya ke India bakan ra ya kanam la do ha ke World Cup. David Beckham Wayne nagi nong ilek kai football berim jong ke England ulah syak pen kut burom ha yeng sim ha sim Charles ha ke yeng sim Windsor hanin ke ski utai kapten berim jong ke England ubla Sun Post nam ke erta ulah yo ke burom ke bakrau hadin ke jing nok senyang ke jong hakikam ilek kai bat kikam le isnei kini ke jing itho ke long hadin ar post nam hadin bo Beckham ulah syak pen kut burom ning kong na ke benta ke jing nok senyang ke jong ha ke jing ilek kai football. Represent my country, you know, everything else that has come with, you know, my career and what I've done, and obviously the philanthropic work that I do. You know, I think that that's what's special about today. It's not just because of my sport, it's because of the philanthropic work that I've done from a very early age. I think I was talking about it last night with my parents, that I think I started, you know, charity work when I was 15, 16 at Manchester United, and then obviously went on to, you know, become UNICEF ambassador and working for the Royal Foundation and, you know, the King's Foundation and Malaria No More and the Armed Forces. So, you know, I've been very lucky to work. Tibenta pat ngepe ke jinglong jaman jong ke swing beneng hakeleng ke benta jong ke jela. Hatura ke jingkret kelong 8 degree Celsius baka jingsit kelong 8 degree Celsius kan jing skam kau hau meta kasing kelong prapunyo na ke shispa. Haba pai pat chelong ba shelong ke jingkret kelong khatsan degree Celsius baka jingsit kelong 8 degree Celsius ke jing skam kau hau meta kasing kelong prapo na ke shispa. Kat bahajawai pat ke jingkret kelong khatnyo degree Celsius baka jingsit kelong 8 degree Celsius ke jing skam kau hau meta kasing kelong prapusau na ke shispa. Kendon ke jingap slap ke bamal malaba ke jing tiru pertarik ke bekat tu kat ni ke jaka hatura shelong berjawai. Sean pois pukul jang tup kebon pe bang sesi ni kimat pekongsan. Pelong kahima seorang ke jing liam thang sim ke bakrau hadian bon post nam ban ai ku blai khadu yo pa em freemancing sim usim kahima seorang. Pendram usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Presun Tensong yang kejing ki kenong nyak trok bat ong bak kejing ki ke long ke bem song nong rim. Kang kisam lapuli ke skul Bak Nehu ke administration block halor kejing temu pelong kejing lang executive council hanong Bak Delhi.
Katong ba kamat jong sorkar kalong halor ka lenti rel ki ka ling suin bat ban kintiu ka New Shlong ong semut menteri rang ba ka jela uba singau phalang dhar. Bat kin mau burom ka jela Assam yau Dr. Bhupen Hazarika ka lingkhu singi ya bakhat saw ka jong u ha ka ba ki hajar mut ki larwai ka jong rai Assamese manuhe manohar bade hakaling ka jela. Di perlu ko tu lapoi sebukut jong tu kubor jong kita ke janmit. Haduk min di syam yang pepila syai kesi kublai pi baro.